Dobar dan, ja sam Aleksandar Kovačević, urednik sportske redakcije portala Bu92.net. Dobrodošli u drugo izdanje emisije da čujemo i vas, u kojoj će posle svakog prvenstvenog kola novinari neke druge srpske sportske redakcije pričati sa fudbalerima Partizana. Sa mnom je napadač crno-belih Đorđe Ivanović. Za početak, srećan 8. mart svim damama. Đorđe, da krenemo od onog najsvežijeg, minimalna pobjeda na Radničkim u derbiju 25. kola. Da, jeste. Pobedili smo juče Radnički 1:0 golom iz penala. Igra je bila onako, nije bila toliko loša, nije baš ni bila na našem nivou. Ali eto, uspeli smo da pobedimo tim minimalnim rezultatom i golom iz penala koji sam ja postigao. Na 0:0 u 85. minutu u napetoj atmosferi, u napetom trenutku, postići penal nije lako, ali ti si bio vrlo hladnokrvan. Pa dobro jeste. Teško u toj situaciji šutnuti penal, ali ja mislim da svaki fudbaler koji igra profesionalno da ne osjeća neku težinu toga da sad ne bi možda smeo da uzme da šutne. Ja mislim da bi u svakom trenutku bilo koji igrač iz bilo koje ekipe bi isto uradio što ja. Ovo ti je bio prvi gol od oktobra i u prvom nastupu ovog proleća. Koliko ti to daje neku samopouzdanje i elana, odnosno da li možeš vidjeti neku prekretnicu za sebe u ovom trenutku? Pa iskreno ja očekujem uvek tako. Nisam mnogo igrao, ali kad god sam bio na terenu davao sam sve od sebe i trudio sam se da imam timski učinak, da imam lični učinak i da ekipa igra što bolje. Ono što trener Milošević od tebe verovatno uvijek u tebi vidi jeste tvoja univerzalnost u napadu. Igraš često na krilu, snalaziš se dobro i kao centarfor, ali pre u Spartaku, sad u Partizanu si odlično se pokazao i na poziciji playmakera i za igrača. Kad imaš stalno loptu u nogama, gde se ti osjećaš najprijatnije na terenu? Pa iskreno, meni odgovara sve da igram u napadu. I špica, i polušpica, i levo krilo, i desno krilo. Najbolje se snalazim tu iza špica. Jer volim da je lopta kod mene stalno, ali mogu isto tako i da odradim na drugim pozicijama, isto kao i na polušpicu. Samo normalno treba mi, da kažem, neko kratko vreme, samo da se malo tu igram, da malo osjetim taj prostor i to sve. Ušao si juče upravo umjesto Natha, igrača na toj poziciji playmakera. Kako izgleda ući umjesto takvog igrača? Je li odgovornost veća ili lakše zameniti? Pa nije ništa specijalno. Natko je naravno odličan igrač, vrhunski igrač, što pokazuje u kojim klubima je igrao. Ali normalno mi smo tim jedan i kad ne može neko uskoči drugi igrač i tako nije nešto sad, da kažem, meni bar tako specijalno sad umjesto koga će ući ili umjesto koga će igrati tako. Bi u nekom narednom meču kad budeš igrao, želeo tu poziciju? Pa mislim... Da li si pričao sa trenerom Miloševićem o tome uopšte? Pa jesam, on me vidi, da kažem, na svim tim pozicijama gde mislim da god bude trebalo ja ću da igram. To mi nije ništa strano, nijedna pozicija. Se vratimo ekipi i timu, očekivalo se da se možda igra malo rasterećenije posle derbije, sve te atmosfere koja sa sobom donosi, ali kao da nedostalo je malo energije. Kao da ste glavom i dalje bili u tom meču. Pa jeste, posle svakog derbija malo se ispraznimo emotivno, tako da za očekivati je bila ovakva utakmica da bude. Takuma Sano je posle Radničkog rekao da je ekipa previše fokusira na neke individualne kvalitete, da se mora vratiti timskoj igri. Upravo taj timski rad na terenu krasio Partizan jesenas. Malo je nestao, izgubio se. Kako vratiti? Gde se to... Pa jeste, da, slažem se sa tim, ali dobro, izašli smo sad iz priprema, tako da mislim da bi sad tu prošlo par utakmica i mislim da tek treba da nam dođe svežina i mislim da sa tim neće biti problem, da ćemo igrati kao što smo igrali i jesenas. Trener Milošević je rekao da je zadovoljan generalno igrom i pre svega karakterom koji je ekipa pokazala, ne toliko rezultatom. Često se posle ovih utakmica, Partizan imao dosta sličnih utakmica jesenas gdje je bilo igre i nedostajalo nečega, ali nije bilo osvajanja bodova. Sad su osvojeni bodovi. Da li ti više voliš dobru igru, sjajnu igru 0:0 ili pobjedu kakva god da je izvojevana? Šta više tim odgovara posle toga da podigne svoj nivo? Pa da, pa iskreno mi smo u klubu koji zahteva samo pobjede.
Sad, naravno, volio bi kad bi mogli uvijek da odigramo odlično i da pobedimo, ali to je jednostavno fudbal. Nekad se dešava da igraš dobro, a da izgubiš, a nekad da igraš loše pa da pobediš. Mislim, to je isto tako da, eto, volio bi više da pobeđujemo. Situacija u prvenstvu je takva kakva je, zaostatak je malo veći. Gde vi nalazite motiv da na terenu grizete kada je minus 11? Pa dobro, mi se borimo bukvalno do posljednjeg kola, tako da mi očekujemo i kup i sve da osvojimo i ubeđen sam da će tako i biti. Sad takva je situacija što se tiče u odnosu na našeg najvećeg rivala, da su dosta ispred nas, ali nikad se ne zna. Neizostavni deo ove emisije je i pregled kola. Iza nas je 25. runda. Krenemo redom, od lidera šampionata Crvena zvezda je lako pobjedila Mačvu 3:0. Već je u prvom poluvremenu rešila utakmicu. Izgleda je njih više rasteretio to što je 0:0 bilo u derbiju. Delovali su bar tako na terenu. Pa dobro, kao što sam već rekao, fudbal je čudo. Zavisi kako otvoriš utakmicu. Ako daš na početku odmah neki gol, nešto tu desi da otvori se odmah utakmica i može i da bude i veliki rezultat kao što je bio u slučaju sa Zvezdom. Nama juče sa Radničkim nije bilo išlo tako i posljednjim minutima smo došli do gola. Trenutno Partizan vodi bitku za drugo mjesto s Vojvodinom. Ni Novosađani ne blistaju toliko na terenu, ali pobjeđuju. Juče su u drugom poluvremenu slomili Mladost 2:1 na kraju. Dobro, Vojvodina je sigurno dobra ekipa sa dobrim igračima. Pa sad, ja mislim da tu nema dileme. Mislim da ćemo biti ispred njih svakako. Tako da... Zanimljiv meč smo vidjeli na Banjici. Rad TSC 3:4, 7 golova Sretkovića u Srpskoj Superligi. Jeste, to je odlično za naš fudbal. Iskreno nisam nešto pratio tu utakmicu, ali drago mi je što je bio tako visok rezultat. Ipak to gledaoce privlači na naše tribine golovi. U petak su kolo otvorili Čukarički i Spartak. Ubedljiva pobjeda domaćina 4:1. Pa da, pratio sam bio malo tu utakmicu. Iskreno nisam očekivao tako visok rezultat Čukaričkog nad Spartakom. Ali dobro, kao što sam već rekao, to je fudbal. Baš sam bio pratio tad kad Čukarički vodio 1:0, Denković isto imao šansu jednu glavom da je to dao. Možda bi se to sve preokrenulo, ko zna kako bi to išlo dalje. Kad smo već kod Spartaka, to je sljedeći rival Partizana, već utorak kup za ostali meč. Poseban za tebe? Dobro, jeste. Poseban. Tamo sam proveo nekoliko godina prelepih. Ako mi šef ukaže šansu, potrudit će se da iskoristi na najbolji mogući način. Ti si jenas bio strelac upravo protiv Spartaka. Kako se osjećam u tom trenutku? Kako izgleda? Često si isticao koliko ti znači Spartak jer si tu stasao kao igrač. Kakav je osjećaj da ti go takvoj ekipi? Pa iskreno nemam nikakav, kako da kažem, osjećaj. Jednostavno, to je fudbal, sport. Ne znam šta bih rekao sad. Kad dođe ta utakmica, ne misliš drugačije o njoj? Pa ne, jednostavno to nam je posao, da damo se od sebe, da se trudimo da što bolje odigramo i to je to. Imaš Spartak neki saigrač, ste komunicirali uoči? Da, komunicirali. Šta oni najavljuju? Nisu djelovali baš u petak najbolje. Pa pripremaju se za nas. Čuvaju se. Da. Ali Spartak se bori sad za plasman u play-off. Da li možda tu vidiš neku priliku Partizana da će možda da se popusti u kupu jer da se fokusiraju više na Superligu? Pa iskreno ne znam, ali verovatno će da dođu u najjačem sastavu protiv nas u utorak, jer ko nema želju da se dokaže protiv Partizana. Za tebe je kup poseban i zbog prethodnog meča, 5 golova si dao do Jaži. Čemu si razmišljao posle te utakmice? Šta bude u glavi posle takvog meča? Pa, pravo da ti kažem, ni ne sjećam se sad ni o čemu sam razmišljao tada, ali sigurno da je prelep osjećaj dati 5 golova čak i na treningu, a ne na takvoj utakmici. Retko je danas vidjeti bilo gdje, protiv bilo koga, 5 pogodaka. Si dobio neke zanimljive poruke? Pa jesam, da, bilo je mnogo poruka je bilo. Partizan se stigao pre 2 godine.
Bilo je neki ponuda iz inostranstva, odbijao si? Bilo je tačno tako, odbio sam neke ponude, hteo sam ovde da dođem. U početku nije išlo baš kao što sam ja mislio, kao što su ljudi iz kluba mislili, ali ja se nadam da će na kraju biti sve onako kako smo svi planirali. Gurti do kraja sledeće godine, ali tako? Još 2 godine imam ugovor, da. Šta ti je fokus trenutno? Pa da se izborim među startere i da igram odlično. Kada nisi na treningu, nema utakmica, gledaš fudbal, pratiš, imaš neku određenu ligu ili tim koji voliš da ispratiš posebno? Pa pratim mislim sve lige pratim, generalno kompletno fudbal ceo pratim, pa šta bude na TV-u to pogledam. Ali najviše volim Premier ligu, da. Čemu uživaš posebno? Neki Liverpool možda trenutno? Manchester. Manchester United? Da. Ili City? Manchester United. To od ranije, zbog Fergusona? Pa da. Trenutno od ovih trenera koji se ističu iz stilovi igre, te bi volio recimo da zaigraš u nastavku karijere? Pa šta znam. Ne bih o tome, ko zna, nikad se ne zna kako je će završiti. Dobro, u ovakvim mislima često sportiste pitaju šta bi bilo da nisu to što jesi. Šta bi bio Đorđe Ivanović da nije fudbaler? Šta bi bio? Imaš neki interesovanje Ne na fudbal, neki hobi? Ne znam stvarno. Jer to mi je bio san od uvek i ostvario sam ga tako da nisam ni o čemu drugo razmišljao. Dugo si bio u Subotici, vjerojatno gore imaš dosta prijatelja. Sada je aktuelan ovaj koronavirus, nažalost, prvi slučaj. Jesi razgovarao s nekim? Sve okej? Kako narod živi? Mediji malo to drugačije znaju da predstave. Da, pa razgovarao sam bio tamo sa prijateljima nekim, ali ništa to oni ne shvataju toliko baš ozbiljno i ja se nadam da nije tako ozbiljno, tako da eto. Za kraj, sad u nedelju bilo je mnogo manje navijača nego što bi Veliko vjerojatno volio i želeo 2000. Kako da se vrate i kakvu im ti poruku šalješ da dođu u Humsku? Pa verovatno je bilo manje sad zato što je bio derbi. Jer tako uvek bude, posle derbi uvek dođe manje ljudi, verovatno dođe posle tako velike utakmice, dođu da kažem na ove male, onda manje bude gledanost. Ali, pa šta znam, mi ih dovodimo na stadione u smislu dobrim igrama i golovima. Tako da nadam se da ćemo davati puno golova, da će biti puno golova i da ćemo pobeđivati i tako vratiti publiku na stadion. Đorđe, hvala ti na razgovoru. Hvala vam. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije, da čujemo i vas. Sljedeće je posle utakmice Partizana i Spartaka koji igraju utorak od 18 časova.